Yamato na Parampo Babinsa dan Ramil 06 Sangala. Semua iate pira-pira sulapa. Susin na BLT dan Desa Totemo Teko. Yamato disaring dari RT Kepala Parat Lembang dan Ketua BPL Satgas Covid. Naurungan muncul tuh nama 100 lebih. Ya memang kita lamisa Lembang. Para lumisan nama komok-komok ki. Nah ya tu dana to temo dipakai di den naturan na. Ya moto da tawa nenek bang patamay Facebook dolo kita tatanda itu aturan. Susinna contoh. Tak mo na bisa di BLT keton napa mo rastra. Tak mo na bisa di BLT keton napa mo PKH. Tayo mo na bisa di BLT keton napa mo yate may bantuan senga yung may pusat. Den duka di sanga bantuan sosial pangan maneram poto 37 lalembang ta. Den duka tu bantuan sosial tunai rampo pira to Pak Seklem. 187 kursi manga po matua. Yato narampo teku ma sambayang anak. Kursi manga po matua na buda-buda siya te keluarga ki lalembang napa ITBST. Yakin data ito, masus sa memang kita keto mabatiran ki. Tayo na susi lembang senga, kumakurang mabatiran niya. Yate kita hindi lampio, misa lembang, mitandai, sini na 500 kakak. Mengingat waktu, lako kita salah nasang tu masyarakat Lembang lampio, salualo lampio. Mungkin mekutan tanah bangki, kona den nora, den tau dipilih, den tu tak. Jadi disinilah kehadiran pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Ya, yang ada menampak bantuan semisa teo mana dia lah tebiraan atau, dan ada matung gaibang dekoken nak kita nasang nalai. Saya bersyukur di Lampio ini Pak dari Bang Sulsel. Ada 2 masyarakat yang masuk untuk dapat BLT, tetapi mereka menolak karena mereka menganggap bahwa tidak berhak mendapatkan itu. Ya kita bersyukur kena den duka nasang siapa susi teh. Tasi tiruan dem padik ke atul abi parallu. Nah kita. Ya. Yang nala dipakai nasang atau sang pula apa peraturan teh bang ke misa. Ya. Jadi lako kita soal nasang tak sadar. Yari nadem bantuan susi teh sabak musibari. COVID-19 re, corona. Ya motona pasadi kama aparenta seng. Den tu nampak sembako. Yang mana tu napeta ada toma aparenta tamarip piawan wanta tau tasu yang ada seng susi dibagi modauki lagu tolan nampai den warung-warung di pasadia untuk mengalik sembako harga standar dari Pemda Tanah Toraja dak utale karo kumak kale ya tak pakai masker sama bagian mikir toma aparenta tu masker terajin cuci tangan nyaman dari napeta ada toma aparenta tu lagu kita soal nasang. Ya, yang ada 4 tahun tak ada pakai masker, milendo ini rokok posko na salualo nang lanaswa ko yung apus up. Ya, jadi kesadaran kita lagu kita masyarakat Lampio, kumamisa ada peta ada atau aparenta. Filipus Dado. Maka doon kukuhan niya. Ano pa, doon pa i-confirmasi. Iso nila kumakali sa mga. Kami. Hindi sa kando kami. Mantung. Mantung.
Hello, misa KTP, misa ano. Tingkat sama iya siapa ya dia nelende kirim itu kontak langsung orang kulit Mandela. Imo ka te. Si ma'am. Matali om kita sino. Tuloy om, kuminta ka to. On sa gay bahan pokok itu tole iya. Palembang na. Ya? Palembang. Oh, Palembang. Jadi lah kasih tunggu-tunggu ya sama yang telang siya maka nasa ngomong to. Ito yung isa kan na, then baru siya mo. Tanya di panitia kenapa tidak ada nama. Ya, siap. Nanti belakang. Tanda tangan. Ada. maka siya. TM ini mirip ke? Tapi biasa sing itu. Kapag tayo hindi ko muna dog inasing eh. Maka malay bilang siya. Oh, ano, ang berdomisili KTP sa ikinan. Kanan na to. Ano kami dito lang sa datang. Kapo. Yes. Ang datang dulu sini. Sini na. Tanda tangan ke belakang. Hindi ko may tanda tangan. Alam sing nih. Beda dulu. Siap-siap Petrus Rangi. Petrus Rangi. 1, 2, 3, 4, 5, 600. Tanda tangan. Terkira bulan na Dubai ni Manguria. Oh,
Amin. Yan nakalapahan na ko de. Kay pangurya sa no mo to beda rumah. Yakobus Mangnya. Siap-siap Yakobus Mangnya. Yohanes Salogang. Ini lah guys. Ya to sing di bengkung ten sam la apa namanya ni? Barra Ya. di Porlu na Yo, apa sih ya? Barra, sia. Bale, Bale ya. apa siya udah Muda-muda le. Na palami ko wala ko to maaparenta te bantuan pusat to. Mbalami ko makada, palami po kada to ne sam. terima kasih Oo, mbanang ko basta torayan na kay terima kasih. kurang nga Oyo, kursi manga la ko. Toma. to perintah Iyo, oke. Yo lom ko le do bal sing mulai. Yo, oke. Petiran. Ya, siap-siap. Oh, iya. Gerardo Serangga. Serangga. Siap-siap leh. Siap-siap. Ya, surat-surat Mbak. Barra. Dalo ka Barra. Hoy! Eh! Ano to? 10,000 isang kilo. Ah, di ba yan pambilte mo? Ah! Si Pira. Huwag isa ng maratis riyo. Ilang ratos? Ah, puro semua ato na may kato operenta to ah. Ah, si Pira. Bagaimana maraka to kay pare ta uli? Ko ko na sampai si Pira te. Si Tiganang Perra. Oh iya bentukan na misa te. Pero kami bisa rin kande ito uli. Iyo na si Pira kalang te. Si 15, Berti 50. Iyo. Ah, ate eh, ang narato. Talo mo mo na ang si Pira. Ayan. Ano? Ele, berapa ikon ng peso? Ah, saan na? BLT. LT. BLT dan Lembang. Masus ito. Oh, ni Benki di daftar sa kanto kariryo ken pengaruhi kopi to Mata pencarian mata na. pencarian ta. Tidak ke Tendes. Tayo na bisa kay pendes sama din niya gajin na. Kami di katumahan sa soni ta ang penjara. Ako pa din lang kasi. Oh, na bulan 2 saya ko tayo tuma Acara. acara na po gilang shooting. Ko tulis mga Indonesia mo sa kilyang para sa ko kasawa bulan. Anas sa Pira to paste ngale. Eh nanarato di men kami. Iya. Otor pa sa tustenga. Apa siya mo kulit talo. Talo minyak. Iya, minyak. Pero nasa mga pangalinasan ni. Ako pa to. Nagwasan mo? Kaleng. Masan mo le oh. Ayo, minyak pala. Isa ba to ano?
itu. Iya, ikan kaleng. Wah, masa itu ang lebih putu sa ele. Iya, semua mukati sola. Anak kan siya ba ini nih? Iya, sola gutak ngono. Iya le. Mudah kan, sama dua kantor yang benua. Oh, nabiran deh. Paling 2 minggu kan deh. Ya, sekarang apa semua kan siap kok semua perintah. Nasa le. Oh, gitu. Dua kita dito sendiri. Kaya Mudah-mudahan, kayo kaya nampait ole. mudah-mudahan dapat itu Sensei corona. selesai corona. Ngayon no sa kakadis mo. Sarap. Siapa singkir? Bibir aja malu to. Kana ra to. Apa nga patulan mo? Oh, di ano yan le. 4, 5, 6. Oh, di clip ya le. Jadi siya nalan. Oh iya. Kita pa ikan galing ito diri. Oh, Iya. pengalian nasan. Eh. Masola-solan, abi sa edel ko eh. Oh iya. Kan nomor ka to? Kan ama? Kan mo to? Iya. Oh, yung kadabal. Sir, kan nakadalo sa mo de. Eh. 2021. Oh, iya. Tunggu kita. Oh. Ini. Katama kan tamale. Oh, pertama na kantong plastik ko. Ya mas tengah gini na rato. Yo. Si pira ka wortel. Tuh. 10.000 ya dulu kata emang ni kan dino eh. Dilo. Oh, iya. Mis ari mitulong isang pamili mang kande. Oh, iya. Patambang pa mo si pira kay dun na. Eh, desi sa ago na pa. Ya, patambang pa mo 5,000. Iya. Iya. Nandali komutan. Yo. Berani nasi to. Lagi nabi yo natalang tangki. 5.000 kandila. Yo. Ya. Tak cari di formalin itu. Teh, Oh. bebas tes mo teh. Oh, iya. 10 sa abo. Yato 5 sa abo, yato ada 5 sa abo to oh, saba. Sayo ano teh, utan-utan kampung. Tidak betul. Oh. 20 pa sa abo sa mitar. Ikan di semua kan dia sehat-sehat. Iyo, yan na pensega corona do kay emeng kandi-kandi utan segar. Oh, ya kan dia sehat-sehat suka teh. Pikir teh. Oh iya, alam minimal. Ano yung sila? Iya. Maganda to. Oh, iya bersama. Iya. Manarado kung binabar amo na niya lale. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Terima kasih atas bantuannya berupa BLT, bantuan langsung tunai dana Lembang. Sehingga sekarang kami bisa membeli beras, telur untuk kebutuhan hidup kami. Semoga bantuan ini dapat memberikan dapat meringankan beban kami selama COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh mencari nafkah dengan baik seperti sedia kala. Semoga pemerintah kita berhasil bisa mengatasi segala masalah, baik berupa masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan semua boleh ditangani dengan baik dan kita boleh hidup normal kembali. Terima kasih, salam.